Kilai teli ki school ki bala mikmat ya ka Riboy district sha ka state level Subrto Mukherjee Cup hanong ba shlong kila yo ban khuri ka nam job ha ka final ka bala penlong ha ka khasau trik unaitung ar hajar apusau hamadan SSA stadium Shillong pat kite ki school kila yo ya ka lat ban mikmat pat ya ka jalla sha ka national level Subrto Mukherjee Cup ar hajar apusau ka ban sa penlong shen hanong ba Delhi bat ha Bangalore Kitay ki school na Riboy district ki balayo ya ka lat ban mikmat ya ka jalla sha ka national level Subrto Mukherjee Cup ki kentup ya ka Menken Christian Higher Secondary School ha ka under 17 ki shenrang nangta ka Nongjri Presbyterian Secondary School ha ka under 15 Lembat ka Christian Higher Secondary School kan sa mikmat ha ka under 17 jong ki khana kan the da ka jingso sarong bat ka jingkmen ka mensim u district sport officer uba Bobby L Nongbet ulai kublai kerpangi kitei kilai telik school kibala mikmat ya ka Riboy sha ka state level Subrto Mukherjee Cup hanong ba Shillong kibala yo ban khuri ka nam job bat ula kitbok kirweng ru bakin wanra ya ka nam bat ka burom jong ka district bat ka jilla ha ka national level Subrto Mukherjee Cup ka ban salong shen hanong ba Delhi bat ha Bangalore district sports office mendak ka jingkmen ban tip chapi ba likely ka Kahon ni lekai juga Subrto Cup ban mikmat ada district jungi na ba ban boys ka thong ta ban qualify go likely kahon kita dika Menken Higher Secondary School in Barimbong antara Nongjri Higher Secondary School Nongjri Kunjur Christian Higher Secondary School na Mopo di kalong ga buram ka bakhaw ga district jungi ni laban Poisho cari ketemu kalau awang untuk rekod bagi laban qualify ke state level lain ini hajuk apa ke ngaju kemal menshua por sistem badak ke tanah poka district of East Khasi Hills hi baju qualify lain ini hajuk apa ke minta kasin poka Riboy district ini telah syumti antara chance mentah ban mikmat aga jelapat bro likely kahon sekolah national level ke New Delhi berkunjung ke Bangalore ke shwai gani jumjob ni mau shai ba district level juni bagi pelong haka madam Nongjri madam umran yang pernah berkunjung apa madam Nolen Nokhan ila sudah sebelum di orang lain tadi di beran kita daerah kena sini kena orang kai ban ini kita mau tasab tu kilo kai kan kita di level jadi buat kunjuk nak dak di jadi ro ki school berkila corporate ni kalau conduct ini ki matches nomor aku por labun mau slap ke wilayah just kemudian bagi wilayah umran penjuru Nolen penjuru apa Nongjri ke way buat dismat ya man tetap cekik ba kalau ba school provide league ni kita qualify ke bench ke state level wilayah trish tom hi berkilayah play dekat bangi ber office but mengkreat ka kedua but maksudnya bagi keluar ban ya masuk tu ke income kunjuru ban mengkreat ini bikin kedua ni lah ban practice teng Shillong bercamp sute mengkreat berkini di school kita cooperate kita kunjur kata dia kita digoi ka advantage New York begini kai pada state level di hajuk por ngadap ka jingero ya kai berang sa mentah pat ban ya chakmat ko di jing kre namta ka national level mentah ki juk kharpat ka international level man baki kinhoni ki bun bawa na baru nadu na Sri Lanka na Indonesia na Bangladesh na Bhutan na Nepal te lihat ada adik kapur dengan krenot mereka ke under 17 girls kan sedang kamkulo kani benar kemuan santrik mulai Ogos
but kumjuru ya ka sub junior under 15 boys but ketukan nang pat hau arupra angkas chini te kejipin kre ba yo por bhang ta par kaliga under 17 ke ban rong adu kaloi teri pusat temu under 17 boys te ngatrai ke por kala kami bang kre no ati ngatrai na pokdai te sporting affairs na head office ni ro kecapin tip yang ni bangin habe pendo no rodot par kumjuru kre ki penhun bat pilihan kita di senang kamu na ki tiket na ki kita ban kamu ban penpipit minyak shopping na chiko dali kumjo shaw ko Bangalore